Muda tolan na pakai patak pan pergi kita lenu panai pan. Kapakap maya yang kupurkan. Main samat kot lapalap sekaping kiyong komu yung imasan mo misma korong ranwet. Pagi komu tin kaya kiti ngene mo saraw imasan wet. Yang kiyong mo yerpit pues so tepe na ike so tay koya kaya komu making to tray anso chorus. Anso odi sa betong kemarin council kemau Jesus Christ. Kowe kilang sa na plan and Jesus mo patak wet. Sote ang planeo pamboy ta setan baga luse pa moran council kemau Jesus Christ di lobo. Ama bili lus kokolate ni moran council kemau Jesus Christ pag bukat chorus. Amen. Orla pinadairan kawitan rawo de masani Momourki Pwoson. Momourki Pwoson. Nan wayan God Pwoson mekin tatak sote kot me. Van tataklikin Pwoson. Imekdaiban Momourki atal Pwoson. Putarang kak lelkilang ng wayan God euran. Eri kayo tama atay maurin Pwoson bang wayayong katail. Tama atay maurin Pwoson bang wayayong katail. Kayo kdaiban kanikan rin God. Tama seri kayo me kanikan te kasambal. Tama God katin pakpake. Nani prilaw tayo sa kayo rin kuwano ko saya. Risote maka kanikan la paan kupuran God masote a Pwoson. Memen ko ang ren God utambang kami me God katin miye. O me God kin katin katingi iralkan mekin rapaki. Erdana memen ko ang ren God utambang Pwoson. Me God katin miye. Tama kare tak tabanan nagtalim Pwoson me God miye po God nge neo. God katikin armas me bang kilang. Armas kinda may bang kilang bang kami nile. Ang God Pwoson te me bang kikiyang imbe. Watong tadanan kan re. Try Pwoson kale po God uyang nge neo. Ima kata puksaran makras katim na koros bang koto kiyang God pang kaut naging ngen umelel. Nan ibru esakeu iralaw te esakeu rikeu ko siya. Pwoson ye kamile mekan makitay kin kuporporki. Te kaskasik kamile mekan makitay sutukak kilangki mastrael. Ye mauring Pwoson met. Talang kamile mekan makitay kin kuporporki te kaskasik. Tama kitay kin kaskasik da solang. Tay kaskasik purdoen Christ. Talang kakiyangi. Pwoson kele mi dama kakiyangi ki Christ. Kami lele meka makitay soto kak kilangki masatay. Usian ning kaba makitay armas singko siya. May bang kilangki masikat, bang kami lele. Nakaya dinong tuwin kotak into document. Pwoson kelep. Makitay bang kukitong ren kot. Nan Yohanes laut risik tuaw. Jesus up masa niyong. Yatue ke kami lele puya ki om kilangye. Met pairai kami surukin kilang up kami lele. Niyan so me murin niya sedang Christ. Anso me parang sabi me warang kau nani mo Thomas sudah yang rail. Ay rai patakian Thomas sekilang kau no. Thomas ni siripang kami lele di ay panlaw kilang lipan ola ka ng pegang itoke ni pangabangeo. Rang walu muri Christ puro to. Rabi miminani mo abel unang bungaray li masa niyan Thomas toge lipan ola ka ng pega ro bi toge ni pangbangayet. Tama Thomas kuya toge o endame kot ye yakot ko borborgi. Porque elaw kilang toge ap Pwoson ap mietare. Ame Christ masa ni giyong. Met pai rai kami suruh kilang arab kami lele. Rai kami suruh kilang araban ki Pwoson. Rai lap kami lele. Karyau pangking ket kiyong ketail atail ananakan. Pwoson kelep me kot pangka ket kiyong ketail atail anan. Miya manan ranut. Iya se me kegan ki Pwoson pagkakoto ko sa rawiyap. Kami lele me kot pansay ramanan ranut. Pumaka kami lele Pwoson utan na pansay ramanan.
Mabil so ap utang ke pam pekire apan rong. O apan lela time udan apan ketiyong kamananin. Pangkin ketiyong ketayla tayla anana kana matur laut risa keu risa kriau kusiya. Pumamia mal poson may banale me koros may bankin peki na namail kapakapakan. Mamia tay poson tapang nale me koros magtaging peki na tayo kapakapakan. Isurin ta kayan ta me koros rawat taban kapakapian anakan. O kamelele me kot pan kadintog. Depe kasal. Nan James laut ririkuano lalisu ko saya. Poradamas nan matu na Marcus laut Isakeu ririkrisak payo ko siya. Yeme imen kumail na nese. Kung may koros may bang pekinan amail kapakapakan. May posen may kumail panale. Ayan ban payong kumail. Yan bang kapakap ki poson. Tay poson magtay ban ala tala na magtay watong rin kot kan abang payong kitay. Magtay poson. Tay poson matay la na magtay lukur kilangkan. Utan na rong abang katin kapayata. At na makmay poson. Abang payong kumail damag may pagi. Kareta kanan talen Momourki Pwoson ter pekasal. Punan James laut ririkuano lalisu ko siya. Kumail utan pan kapakap ni Pwoson o sote pekasal. Adon sote pekasal. Tay kapakap tay pekaraw ten tapangak paita teso. So dalam pekitaro tay kamelele. Yermen pilmet na tumabangak paita tay anan teso. Pumayay tuan ime tuan na tayo. Pampagpaglarang quote met na kumain utang bang kapakap ni Pwoson o sote pekasal. Pumakin pekasal rasong iloken nan mataw kan makin pungpung teng kisiniyang. Amblewatak. Kumain utang bang kapakap ni Pwoson o sote pekasal. Pumakin pekasal rasong iloken nan mataw kan makin pungpung teng kisiniyang. Songon armas menit sudaka kosine dia lamalam. Mobil armas kowe koto niye magit koros. Eri ender ke deme yung me eban kak ale me got sang ren got. Kaya kosine dia ray matmataw. Tay Pwoson o kamelele. O ter pepe kasal. Ter metmo tumabang kak paita te so. Kamelele me kot kating korong atalanan. Akot pangkat kiyong tayo. Bila makin pekasal kan rasong ilokin na mataw kami pungpung teng kisalik siniyang. Rete pa metu bermanale me kot sang ren kot. Kitay niya tayong kutuk tay sarawi. Kitay ko kutuk tay Pwoson tay magit kito tay kitay din yang tay pateng tame wiyaw. Pwede toto aramas me kung magiting sarawi metu wete me ran sarawi ramo pangkuliang petlo na nim sarawi. Aptan ito ng makitong kot Pwoson. Pwoson Phillip. Bagaimana magkamakit kikuburan kot. Masuk tayo Pwoson. Ako siya mamigaktutok. Bagaimana ito Pwoson. Kesilu. Kot pankin katin kamana atal tatongkan nikilel mana-manakan. Pwoson. Daman totok, kot pangatin kamana atal totongkan. Sani kilalkan mabang kasaleta. Kilal mana-manakan. Nan matura laut sa kuno, mark laut sa kuno krisi ko siya. Don patangko eripurala o patpatak kisali, patapatak sali wasa koros. Kauno apkin katin yang ray na ray totongkan, o gin kamana kila patangkan manaman kay me kinyeyang rail. Lang, may orbi mang tanong wawagi. Masanin kot o powerin kot kintotok ang syukur. Magdapan patang kita masano. Apso power yang ay sa pagkada may kot.
Macam petang kita masa no, pangkot lel me par dia kokola. Tama kot masa ni. Ay masin sudah bang kabuluwe yo purto sudah wa. Apan kabuluwe yo purto apa mi wa. Masin in kot o power in kot kin makitan sudah gis. Sudah kata lem petang ke masin in kot, a power in kot apa sudah yang. Aramas tot petang ke masin in kot. Dalam wewe. Apa kay power yang kay sudah power yang. Tama ka reta. Wainrail. Sote memoriam court, Momourki Pwoson Christ. Arabuya tun dongkay. Song yaw. Mautang tayo patang kemas ning court mun me koros sebenarnya dalan Momourki Pwoson Christ. Puniya sa mga bang kipsong ito awatay kat kita patakwe ngayon saro bang wapatako. Kay patak ngayon saro ito wa. Karena piluway, sudah saya tam mekot na kapit na ramas na mau na ramas merong. Ewiam mekot patak yo me soter ranga. Patak me ngayon sarawi wa, ipatak me power. Ako sana masuning God. Tama keras masa ni, kumantek karya lama lemun titikan. Kumail kapaya Israel dah. Tama masa ni kimet, kumantek karya lama. Saulang men, Momourki Pwoson Christ. Niya bang kosoy way, manaman ngayon sarawi wa kosoy mewiyaw. Kata makapan karya la aramas men, riyaw naman lelong aramaso. Pengain sarawi wa patak magawiyaw, kosoy magawiyaw. Di magkara keras masa ni kumalte karya lang wala mong titikan. Namiya aramas, mewiya suwet anguk. Keter pelian kibil mesuwet o puya kosoy karya ang aramaso. Kapaya tak, masa tama kayo pao niya banda. Kauno en kating kapay komida. Tama po sa masa ni, ikipe ay talk. Kot bibangkat niki. Atail, kapal kang koros mo dyan lelong sangren. Amen aramas nyaraiban. Uyayong kitay me kot me. Sudumaw, sudubung. Talenteri ki. Kot bibang uya iki yo. Imiban iki. Imagate, ikipe I talk, revenge is mine, avenge is mine. Imagpuktaro ka din masa ni. Ngayon ba niki? At tama ka tala na nagtawa niya? Tala na nagtala yung kapayata. At hali mo hindi chikan. Meme mo ya, lokaya suwetong kitayal te, peor kitayal te uya, megot me suto ko nang, me kasi suwet yung kitayal. Hindi. Kau nang kating kapay komida. Ang sukoros. Akot pan, uya sa pumitutokin, igiyuk. Para tama-taman. Niyan so magdray subay. Kapalakan sang rin, may naraman sa bibil? Hindi. Kau na kating kapay kumita. Niya tayo pang uya, kosoy minta, kau na pang kating kapay kumita? Kot pang uya sa pumitutokin, niki. Iko na pang kating niki. At yung kitayal. Kosoy magdawya sa nanamutay ka tayo karya kila aramas sa magdawya sa sumaw ki. Soto kosoy libil ko sa karya magdawya. Manamano taman tutok. Patama ka areta. Tayo kosoy ki pauran ngayon sarui sa nanamutay ka. Yung mag-areta, Christ masa ni kumay kapayata maluming titikan. Mate, uya maswetong ray. Mate karya ray lang. Hari, ima kata, tumbatan ko uya, murin, yasadayan Christ met. Okay? Paurin ngayon sarawi, kodinin ranin Pentecost, out tadla Israel, may Pwoson ka, Israel wang paurin ka. Okay, mon paurin ngayon sarawi, kodi yang po Israel masabuhay. So the power ye yang Israel. Israel rugurug na nimgan. Akhirnya mas yung malawi kot bang datong kumal inowo.
Leranin Pentecost, ngayon sarawi niya koti, poray lo, aute la, Peter, masa-masa po kasi kita patak bo mensus kami siligit kalularano. Pagkita, pagi kailan ngayon sarawi. Ngayon sarawi, kailan mangkat yung tayo, kailan kailan ay mang tanong niya tutawag. Masota ngayon sarawi tayo, diba masapuyag. Tayo sibang diba namanak. Tayo sibang kususiya Christ, tama Christ masani. Diba naman ng ganyan, diba naman ng ganyan, semi o tron lang kan. Karata, okay, masani. Trompatan ko purala o patpatak seli wasak koros, kauno apkin katin yeyang rail nan maray patangkan, o kin kamanakila at patangkan, manaman kay makin yeyang rail. Ako may banda, ongte buang baron kau, menong kutay so, ismenta. Kailangan tama ng market alaw din sa kuno sa isu ko siya. Manaman pukat pang kinyayang raikan makin Pwoson. Koros sabun may sola may Pwoson kan. Esin dati manaman ka ba yang kumail wan baron kan. Masa ni manaman pukat pang kinyayang raikan makin Pwoson. May Pwoson ang sa koros. Kita bilang ki Pwoson rawat. Pwede armas surukin da, manaman itu namun Christ o ambaron kau. Solam manaman wiyaw ramkat. Mamela solam manaman wiyaw ramkat. At tama ngayon saru kat dito. Tama buk saru masa ni Christ tutuwede ayo ramwat lakapil bangku kolate. And the manaman pukat pangin niya yang rangkan may Pwoson. Itay bilang di Pwoson so. Repan kin kau sang ngayon suwatkan ren aramas ni Maray. Ari, ni Maray kau Jesus Christ ito tong manaman niya yang. Maka kilang aramas ngayon saut yata po kete ko lang ko inta. Ngayon saut pitoy sang. Po ngayon saut banut lusuguk. Kabantan ni Maray Jesus Christ ngayon saut I command you get out. Abandan puya puya mana mana orang kau Jesus Christ muka tu tongki. Hari mana man pukat pangkin ni yang raikan makin Pwoson reban kin kau sang insuat ngare naramas ni marai reban masen ki masen en likigan. Speaking in tongues. Magalang naramas namu kin tahu. Sudah lo kaya turo ka kuya ube. Igar benawi nam pranim Pentecost. Pagkoros men Israel me kobene nan Jerusalem rano ro kobene sa nang wekan aray lokayakan wakpe sang men sus koros ren weweki tame wan parang ko siya. Bay oe. Ola o watek nan Korint kayo laut Asia payo. Tuen lokayatoror speaking in tongues. Asa sa tokiti? Awi, lel dora pa totokanis mo. Totokanis ngayon, lokaya turo, kaya kin totokan ngayon sarawi. Karta, puwin yung mesyo kami le, esyo kami totokre rail. Pagkasyo kami le. Kakakken kau tek, kote san saruyap, makasyo kami le lokaya turo, kaya syo pan lokaya turo, tulul. Pagkakali ka mo, tama ko siya, Momourki Pwoson. Kita kami le song, koros mo buksaron masa ni. Menda full gospel. Imbag yan patangki. Kasi rin tao, so ang watcher bang yaw ranwit. Ibang yaw ranwit met. So, tama buksaron masa ni imbag yan patangki. O yaw reta buk dal Pwoson. O kamelele. Tanarapan. Masin in ligigan. Speaking in tongues. Lokaya toror. Marepan kolet kiti peragan sinenggan omar renimala mekot me Pwoson resutepan me kila repan kitang peragan pon me sumokan arepan kelaelda. Nataklama mentarepan kolet kiti peragan sinenggan. Pemie lamalam mie momotso me nanarail ni musarawakan sinenggan mi miseli perbankin. Pokat tao iraikan kol seli pue tenai ime irawat nan rejo kwalu ko siya.
nama tu isa kuno, marga isa kuno juga isa kualu. Merabang ko lagi di pera nga sinenggan, umara ni mala megot poisin resit ba mekila. Kelang, tang buksaron masan ni kete songkot. Makdai peng kol sili sinenggan buksaron masan ni, makdai kol sili sinenggan, resit ba yang tay megot, tay songkot. Sinenggan bang aris kita iben ok tay mekila. Mataman Paul answer me serdani sab me rig tui me snek posin lusi ngalis benepeu makita si depan kasik asneng kan ngalis kitain kita ko berlang kot masun yung kita me masun ni me esibang yang kita me kot esibang ya akajang tane neseme snek ko posin ang denap kol sili tema me gila bukai songe kot Teka bilang potulin poisin yo metin mong naramas tin mong naramas yo tin peko mi pan mong yo kenta buksaro mas ni mi pan ni mala poisin siba me kila konim ka mamela poko jonggot amaka sapungala ko ni mata poisin Bang kata mang kiyang ko do masan ni me siba me kila men mata poisin kese depan me kila Kadang gale o eseme e poi sinagale nimso. Kasa bungala. Kadang ken kosiya me ken kosiya me o abuksaro masa ni me la me kot poi sin so me kita ka ba me la bo ka songkot ni mo me poi sinaga pa de yang maka sa bungala ni me da poi sin kot mangi me ka sa bungala O ko lang. Masa ni kasi ba may kila makanya mo lang poison. Kot bang kamawi wala. Na yuan is isak pileu met. Ong kitay. Pagkatemet me do me o manaman yang ada wan baron go. So, yang pil kitay. Na Iwan is isak payo irisik isak kriyaw ko siya. Iintayang kumail ni Melel. Meme Pwoson ye panguya tutongkan me ikinuya. Panguya me labasang pagi ko lang pan kupuran samo. Christ masanimet. Di Christ akit laban kupuran ko. Tama agad nguya kating katatong tayo ngayon sa araw. Kaya Kaya kayo to. O to lap me kasi masa ni me kami me wawato ang armas rin God. But Christ Jesus abo me testimony. Jesus ka testimony yung may armas ko siya. Kita ay mo urmas ramo so. Kaya ito sa nalang ang makalagal. Kita ay armas kita ay testimony. Kaya kumo na armas so hindi. Ito na ay mo urmas. Ikin parap. Ikin dipanet. At tama crash wiyayang niya, kuha kita lain more. Ko witness yung armas yung nantibo, ko wato rin kot, ito tok lapen mo. Pa ito tok makayo lap na rin kot, ng wato, iray masalong alakan. At kikat yung sabul mekaw, command, magawin ni Sambawu, watong niya armasakan. Hari, ibang kaya kilay rawat. Momourki Pwoson, sote megot pan apalangu. Teman-teman. Pwoson Momourki. Momourki Pwoson, sote megot pan apalangu. Mak, komu yamen na yang rong katak potet ranwet. O komu men likur lang maran kaun Jesus Christ. O kasamu yung inanamu maur. And wiyala am kaun o son komo. Akom itawen kapakap. And look what. Kalangan yan ko may mind count Jesus. Ikamelele o Pwoson. Totok mo kom kachinuyata. Nilobuo. Pariakit samalaro. Ikamelele. Me intamu makalegal. Me kom kakaretia min lobuo. Panyeta sanger nan tip. O ranwat ikoto momu. Dat bangkit tip koros may wiyayang komuyer. Sang mas o lel rangot.
O iluke komuyong nanay maur, komuyon ketlong uyala ay kaun o ay son komo. Sang ranwet o kokolate, solar ayong pengay, ap mekor sumaitong komuyer. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang intindinan sapol mo puken komo. Kalanganin kupuren korusyen, Pete Momotso en Colonia Assembly of God, pinlukete koros, melel irailkan metungoleni ananen palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu payawisu, o atungol email coloniaassembly@gmail.com, o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni yapengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyaray anson kautek klok isu ni sautik ni alemukan kalanen kupromail korusyen